Shalom, samaton titiang, sane kesinggihang, turwangi yang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin, ring di jemegenah. Rajeng semeng, punapi gatre. Dumogi sami kemertanin, tur dumogi sarang sami gargite ring rahina sane becik puniki. Ledang pisan ring galah sane becik puniki, titiang nyarengin sameton sarang sami, miragi yang sabdan idane sane suci. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang ngaji, tansah nyarengin paridabda biraga. Ngawinang manah iraga sutrepti, ring teleng jiwatman, santukan polih miragi yang piteket suci saking ide. Lugra yang titiang nuntun semeton sarang sami, mangde nunggalang kayun, ngesorang raga, tur ngaulimin roh kudus, mangde mebaos ring teleng manah iraga. Duh ratu sang ngaji, ledangang nyurianin krama druene sane sayage miragi yang sabde. Dumogi sabde puniki ngerasuk ring anggesarire, ngeranjing ring jiwatman, tur nyupat sekancaning dosa, mangde titiang praside ngemargi yang kauripan sane ajek. Sabde puniki pinaka suluh ring pemargi yang titiang ngeruruh urip langgeng ring ayun ide sang haji. Amin. Sabda sane jagi nuntun dharma wicara ring rahina mangkin, sane kaping siki, keketus saking kitab Siki Petrus 5, paosan 7, sane mebaos kadi puniki. Aturang je salui ring kasumangsayan semetone. Santukan ide pacang miare semeton. Sane kaping kalih, keketus saking kitab Mazmur petang dase 6 paosan kalih. Sane mebaos kadi puniki. Ide sang aji punike genah iraga masayub, tur kakuatan iraga. Ide punike nulungin iraga, ring sakancan pakewo. Murde dharma wicara rahina mangkin inggih punike, ide sang aji setate setia ngabih semeton. Suyak dinipun, sering pisan ring kauripan puniki iraga ngerasa yang dewek pereregan ring tengahing gegodan sani ageng. Piteket puniki, ngulemin iraga, mangde nureksain manah iraga ngerasa yang kuasan idani sani suyak di setate wenten, ngabih kauripan semeton ni. Elingang semeton, pekeling puniki ngawinang iraga sayaga ngarepin sakancan pikobet. Santukan ide tansah nyarengin paridabdab kauripan semeton ni saking mangkin ngantos kawekas. Ring paridabdab ngemargi yang swedarma, sering pisan iraga keni pikobet sane ngawinang sungsut ring mana. Sering pisan iraga ngeruruh pengupa jiwa duniawi, kantos lali metiningin roh kudus sane wenten ring tengahin jiwatman iraga. Nyingakin paindikan puniki, iraga patut eling, mangde ajeg ngerasa yang sih pitresnan ide sane nunggal ring raga. Suyaktin ipun, ide punike Immanuel, sane meteges ide sang aji nyarengin iraga. Nentenan ini ninggalin sakancan paindikan kauripan sama tone ring bercapade puniki. Elingang je semeton. Yening semeton ngerasa yang asung kerte warenugraha saking ide. Sinah sakancan gegodan punike nenten jagi ngawinang iraga runtuh. Elingang taler, paridabdab kauripan para nabe, sane sampun ngemargi yang piteket puniki antuk manah sane sutrepti. Ya diastun pikobat punike ngerauhang sungsut sane kalintang ageng. Nanging kakuatan saking sabdan ide punike, sane ngeretang manah semeton, mangde tetep kukuh tur ajek. Piteket puniki wantah suyakti panugrahan saking ide. Sane ngawinang iraga mapi kolih ring sakancan pemargi kauripan. Pinake pemuput khotbah puniki, ngiring mangkin ngesorang raga ring ayun ide sang aji. Lugrayang sih pitresnan Kristus nuntun iraga ngemargiang kauripan rahine demi rahine antuk manah sane sumringah. Ngajegang kapatutan punike, pinake swedarma sane patut kalaksanayang, pinake bukti pengajap iraga majeng ring ide. Elingang, kakuatan ide punike sane jagi nyupat sekancaning dosa, tur nuntun iraga ngeruruh kauripan sane langgeng, sane sampun kecawisang oleh ide sang aji ring swarga.
Semeton sani kusumayang titiang, wantah asam punike sabde sani perside kawedar dau semeng puniki. Dumugi semeton sarang sami kemertanin. Mangkin ngiring sineb. Antuk pengastau. Duh, sang aji sane baktinin titiang. Titiang ngas titiang mangkin sameton titiang. Sane sedek sungsut, sane sedek sungkan. Miwah sane kenipi kobed ekonomi. Dumogi kuasa panyegeran ide ngerasuk ring sajroning angge sariran ipuni. Titiang taler ngas titiang, mangda keharmonisan kulawarga semeton titiang, setate memargi antar. Sekancan male utawi pinungkan semetone, ring sajroning parab ide sang putra Yesus Kristus, melantaran rah-rahayun ide sani kecurah ring kayu salibe, sampun kesegerang. Sekancan keiwangan semetone, sampun keberas tayang. Sapuni ketaler, titiang nunas kerahayuan pabuat pemerintah ring jagat Bali. Mangda setate nuntun kerame Bali, nuju kauripan sani sutrapti, turahayu. Ajin titiang sani ring suarge. Para palungguh aji mangde kaluwihang. Pemerintahan palungguh aji mangde kadegang. Pakarsan palungguh aji mangda jema margi iriki ring mercapade. Sakadi ring suarge. Ring rahinane mangkin, icen je titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi, sakadi titiang ngaksamayang anake, sani sampun maiwang ring titiang. Malihe sampunang titiang kabakte ring genah gegodani, nanging bebasang je titiang saking ijaat. Santukan palungguh aji sani nuwenang pemerintahan, kakuasaan, miwah kaluwihani, langgeng selami-laminipun. Amin. Suksma banget antu uratian semetone sami, sane sampun nyarengin program suluh galang kangin puniki. Nyiring tetap satia ring bakti, tur ngemargiang swadarma, manut ring sabda idane, mangdane kauripan irage mah pikolih. Dumogi kauripan irage setata sumringah, tur gargite ring ayun ida sang aji. Dumugi para pemirsa sami ngerasa yang kerahayuan sanitan pegat-pegat. Shalom.